Wow, taj šešir je skroz fora, Carl. Wow, tvoj je isto cool, Jerry. I tvoj, Lily? Održavate li modnu reviju? Ti si ih napravila. Wow! Hej, Carl, čini se da se nešto događa. Bolje je da to istražiš. Čini se kako je Walter pronašao strašnu knjigu u šumi. Čekaj, to je magična knjiga. O ne! Walter je izrekao magične riječi i stavio kletvu na grad. Vjetar je podivljao. Carl, bolje je da učiniš nešto. Trebao bi pronaći tu knjigu i poništiti čaroliju. Hej, Walter. U redu je, nisi znao da je to magična knjiga. Osim toga, super kamion je stigao pomoći. Knjiga je odletjela. Mislim da je prevjetrovito za helikopter. Ali u pravu si, trebaš biti visoko gore da pronađeš knjigu. Kamion na oprugama. Siguran sam da možeš pronaći knjigu na taj način. Točno, knjiga je odletjela prema parku. Wow, čini se kako ćeš morati loviti tu magičnu knjigu. Možeš ponovno pročitati čaroliju i dignuti kletvu? Wow! Čini se kako je kletva poništena. Pazi se! Sigurno je od turbine. Moraš ga zaustaviti. Ide prema reviji šešira. U redu je, super kamionu. Sigurno imaš nešto što ga može zaustaviti. Naravno, tvoja telekinetička zraka. Super track. Hvala ti što si spasio svih, super kamionu. Oh, imaš ideju za novi šešir? Wow, cool šešir, Walter. Nemoj se previše umisliti, Walter. Pa, uživajte u ostatku revije, ekipo. Dobro jutro. Gary, kamo se žuriš? Walter se nije pojavio na poslu? Što je to bilo? O ne! Kakav nered! Mislim da ti treba pomoć. Hej, Carl, Gary treba tvoju pomoć. Walter je nestao i ne zna gdje je.
Jadna Carrie, stvarno joj treba pomoć. Mislim da super kamion ima ideju. Ma ne, Renato. Helikopter. Tako cool. Je li ti zabavno biti helikopter? Wow, to je nevjerojatno! Sada da pronađemo Waltera. Mislim da nije u trgovini sa gumama. Gdje bi mogao biti? Walter nije niti u parku. Gdje bi mogao biti? Čekaj, što si vidio? O, Walter, čini se kako si u nevolji. Žurio si do Carrine zalogajnice i slučajno pao sa mosta? O ne! Požuri se super kamionu, ili će Walter pasti u vodu. Vidim da imaš ideju, super kamionu. Naravno, ST3000. Sidro za podizanje Waltera. Da vidimo kako će nam pomoći da spasimo našeg prijatelja. Ne brini, Walter, super kamion će te uskoro spasiti. Još samo malo. Ne brini, Walter. To! To je bilo blizu. Odličan posao, super kamionu. Hvala ti, super kamionu. Obavijestimo Carrie kako si u redu, Walter. Vidimo se tamo, super kamionu. Carrie je drago što si u redu, Walter. Walter ima poslasticu za tebe, super kamionu. Wow, pažljivo, Walter. To je bilo blizu. Vidimo se sljedeći put, ekipo. Hvala ti još jednom, Carl. Doviđenja. Dobro jutro, Lili. Dobro jutro, bebe. Kamo idete sa tim kacigama? O, izlet na gradilište. Kako zabavno. Ugodan put. Wow, pazite. Ajme. Držite se, bebe. Nema nikoga da spusti most. Lili, možeš li se držati dok ne stigne pomoć? Super. Ne brini, super kamion će znati što treba. Carl, imamo hitan slučaj na kanalu. Lili i bebe su zapeli na mostu. Možeš li pomoći? Odlično. Idemo.
Što da učinimo super kamionu? Dobro razmišljaš. Treba nam vozilo koje može navigirati kanalom. Wow, super čamac! Ovo je savršeno! O ne! Pada! Brzo super kamionu! Ulovi ga! Dobar ulov! Evo je da. Ajoj! Brzo, upotrijebi mrežu! To je bilo blizu. Jesi li u redu? O-o, super kamionu, Lili se ne može držati još dugo. Brzo, upotrijebi ST3000. Možeš upotrijebiti telekinetičku zraku da zatvoriš most na silu. Ajme, drži se, Lili. U redu je, samo pokušaj ponovno. Wow, zaista uspjevaš. Hvala Bogu. Ne brini, sigurna si. Evo nas. Drago mi je da ste uspjele otići na izlet, bebe. U pravu ste. Super kamion je zaista spasio dan. Kao i uvijek. Dobra ideja, super kamionu. Možda bi ekipa na gradilištu trebala pregledati most. Zabavite se, prijatelji. Vidimo se kasnije. Hej, dečki, šta ima? Preskočiti ćeš preko Karla? Zavezanih očiju. Okej, ovo će biti legendarno. Da, Marlin, uspjeo si. Karl, moraš natrag do baze. Čini se kao zabava. O ne! Zablokirala je tunel. Karl, bolje je da to popraviš.
Walter. Znamo da je bio nesretan slučaj. Ne brinite se, bebe, to je samo pinjata. Super kamion će je razbiti, zar ne? Dobro obavljeno, super kamionu. O ne! Super kamionu, što ćeš učiniti? Točno, mislim da trebaš nešto preciznije od kugle za rušenje. O čemu razmišljaš? Naravno! Laser od ST3000. Wow, to je bilo lako. Izgleda ukusno. To je bilo blizu super kamionu. Pa, uživaj u zabavi, Walter. Kerry, kamo se toliko žuriš? Kasniš sa dostavom? Jesi li čula sirenu, Kerry? Mislim da je Bobby u nevolji. Što se događa, Bobby? Bobby, morski psi su te pratili od oceana. Budi pažljiv. Kerry, Bobby te ne čuje. Gledaj prema cesti, upravo ćeš. Kerry? Carl, Kerry i Bobby su u nevolji. Kerry je pala sa mosta, sletjela je na lopoč i sada im se približavaju morski psi. Trebaš ih spasiti. Brzo! Gledaj, Carl, Kerry je ondje. O ne! Morski psi će proći kroz most uskoro. Brzo, Carl, znaš li u koje vozilo ćeš se pretvoriti kako bi je spasio?
Kerry, vidi tko je stigao. Zaboravio si na morske pse. Budi oprezan. Bobby, super kamion te treba da odvučeš Kerry do obale. Drži se, Kerry. Požuri se, Bobby. Stižu. Moraš biti brz, Carl. Odlična ideja. Možeš upotrijebiti svoj veličanstveni ST-3000. Požurite, dečki. Wow! Super kamionu! Upalilo je! Tjera morske pse! Samo nastavi! Nevjerojatno! Otjerao si morske pse, super kamionu! Bravo! Hvala ti za pomoć, super kamionu! U pravu si, Bobby. Bolje je da učinimo kanal sigurnijim mjestom. Dobra ideja, super kamionu. Upotrijebimo mrežu. Zabavite se, ekipo. Zdravo, Kerry. Zdravo, Walter. Kako ste danas na dan palačinki? Je li ovo novi stroj za palačinke? Jedva čekam vidjeti kako radi. Ajme meni, mašina ne bi smjela ovako brzo raditi, zar ne? Walter, što se događa? Jedva možeš pratiti proizvodnju. Kerry, moraš je usporiti. Walter ne stigne pratiti proizvodnju. O ne, moramo nešto učiniti. Pozovimo super kamiona. Zdravo, Carl. Fora trip. Žao mi je što ti prekidam zabavu, ali imamo hitan slučaj kod Kerryne pekare. Trebao bi otići tamo brzo. O ne! Što ćemo sada učiniti? Walter jedva drži korak. Bager, pitam se kako ćeš ga iskoristiti da riješiš ovu situaciju, super kamionu. Dobro obavljeno, super kamionu. Jesi li u redu, Walter? Dobro.
O, pazi super kamionu! O, stvarno moraš zaustaviti ovu ludu mašinu super kamionu. To je bio Ninja Cool super kamion. Mašina se zaista pregrijala. ST3000, naravno. Zraka za zamrzavanje. Dobro razmišljaš super kamionu. Možeš ti to super kamionu. To! Upalilo je! Mašina nije samo stala, nego je i zamrznuta. Dobro obavljeno super kamionu. Super kamion je spasio dan. Puno ti hvala za to. Čini se da svi vole dan palačinki. O, ne opet. Dobar ulov super kamionu. Doviđenja svima. Uživajte u danu palačinki.